A1 televizija, reporterska ekipa Jusko Bojažić i Senad Župljanin su danas u Priboju na otvaranju 55. Mosi igara. Sve je krenulo kako treba, kiša je prestala prije 5 minuta, bit će nešto spektakularno, veliko otvaranje. Na otvaranju se pojaviti veliki broj ljudi, 37 gradova sa tromeđe učestvuje na 55. međunarodnim, međurepubličkim ili, hajde da kažem, na međuopštinskim igrama između tri države, između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Imam veliku priliku da razgovor o otvaranju igara počnem sa čovjekom koji je jedan od živih legendi grada Priboja, sredine u kojoj je rođen i prilika da kaže gdje je sve radio i način na koji je došao do pozicije svog nekakvog sportskog života, velikog sportskog života i karijere koju je imao. Znači, sa mnom je Jusuf Čizmić, legenda sporta na tromeđi, čovjek koji u isto vrijeme se bavio više sportskih disciplina, tačno na Mosijim igrama, i on će nam objasniti, da kaže kako vidi to da je kiša padala do prije 5 minuta, a više kiše nema i da sve ide kako treba svojim predivnim tokom. Meni je drago da ste mi vi sagovornik, ja sam izabrao čovjeka koji ima posebnu težinu da može da kaže o događaju koji će slijediti od 4. do 8. jula 2018. godine. Dobar dan, kako ste, šta radite? Dobar dan, hvala na pitanju. Prije svega hvala na tim lijepim riječima. Pravo je zadovoljstvo ponovo biti u svome gradu. U svome gradu, ja sam rođen u Priboju, uvijek se vraćam Priboju, godinama nisam tu. Moja fudbalska karijera, trenerska je uvijek bila van Priboja. Dosta dobrih rezultata, međutim Priboj je moj rodni grad i pravo je uživanje uvijek se vratiti u ovaj grad, a posebno na današnji dan gdje evo oko nas vidite sve vrvi od jedne mladosti, od jednog uživanja. Očekivanja su velika, bit će tu i kvalitetni takmičenja, bit će tu, mene posebno interesuje taj moj deo cijele fudbalske karijere, utakmice. Evo danas utakmicu imamo na otvaranju Požega i Priboj, bit će pravo zadovoljstvo to vidjeti. Poznato je vjerovatno i da sam ja promijenio dosta klubova, moja fudbalska karijera potiče, što se ja radujem, iz mog Priboja, odlazak u mladosti iz Lučane, veliki uspjesi gdje smo došli do kupa UEFA, odlazak u Bosnu gdje sada živim u Sarajevu, trenirao sam Čelik, Iskru Bugojno, Rudar Pljevlja, Valjevo, tako više da ne nabrajam. Privodim kraju tu moju trenersku karijeru, potrudit ću se još malo da mlađim mojim kolegama prenesem nešto od svog velikog iskustva, pa ćemo vidjeti šta će se dalje dešavati. Dali ste mi šlagort sportski, a to je svjetsko prvenstvo u fudbalu koji ulazi u samu završnicu, znači igraju se posljednje utakmice četvrtfinala, nastaju utakmice polufinala. Zanimaju me ta dva pitanja, mi ćemo nastaviti svakako razgovor. Jeste naredna utakmica koja će biti šlagort čitavog prvenstva, to je utakmica između domaćina svjetskog prvenstva Rusije i Hrvatske. Kako vidite tu utakmicu? Šta mislite da će ishod te utakmice biti po vama? Pa vidite, neka iskustva sa ranijih prvenstva uvijek su pokazale da je domaćin uvijek imao jednu prednost. Normalno, tu je i publika, tu je veliki motiv. Tako se desilo i ovdje. Ovdje su maltene svi podcjenjivali domaćina Rusiju. Međutim, vidite iz utakmice u utakmicu, oni se dižu, oni imaju taj elan. Neće biti lako Hrvatima na ovoj utakmici. Međutim, fudbal je zbog toga interesantan. Ne zove se slučajno najbolja stvar na svijetu. Tako da očekujem jednu dobru utakmicu, prije svega Hrvati su kvalitetniji sigurno što se tiče, da kažem, prije početka utakmice. Međutim, sve zavisi kako će se krenuti utakmica. Jedna obična stvar može da promijeni život, a ne jednu utakmicu. Ako uđe to u neku
Ja, ako mogu i ako nisam prognozer, mislim da će to doći do samog kraja, da će to doći čak i do penala, što bi sigurno to još bilo za jedno uživanje veliko na ovom svjetskom prvenstvu. Na kraju, prije nego što kažemo da počinje ceremonijal otvaranja 55. MOSI igara među opštinskih igara na prostoru međurepubličkog dijela ex-bivše Jugoslavije, da mi kažete šta mislite koje je finale i ko je pobjednik na svjetskom prvenstvu u fudbalu Rusija 2018. godina? Pa ja sad ne znam kako šema ide, razumijete, ali i dalje je favorit sigurno Brazil, to nema nikakve dileme. Međutim, mislim da će tu biti dosta još borbe. Po meni sad u zadnje vrijeme se ističe Hrvatska da će biti, Hrvatska ima možda najbolji tim na prvenstvu, međutim ova utakmica zadnja koju su odigrali sa Dancima pokazala niz njihove slabosti, posebno nekako na tom fizičkom planu. Ako se budu dobro odmorili, ako ne budu slučajno podcijenili, mogu daleko dogurati. Svakako, hvala vam veliko na razgovoru. Sad ćemo da najavimo ceremoniju samog otvaranja, znači kiša je prestala, vrijeme je idealno za ovaj spektakularni dio otvaranja 55. MOSI igara. Naravno, onaj ko će otvoriti igre je jedan od posebnih ljudi odavde s ovih prostora, jedna velika legenda, Marko Gudurić, zvijezda Fenerbahčea, koji je ponikao iz Priboja, koji je prve svoje sportske karijere napravio u samom rodnom gradu. On je sa zadovoljstvom prihvatio da bude jedan od ljudi koji će otvoriti, naravno on će sportski dio otvaranja među opštinskih MOSI igara 2018. godine uraditi Marko Gudurić. Naravno, sve ide dalje. Sportska ekipa koju je poslala A1 televizija ide dalje. Znači, u pitanju je Senko Župljanin i Jusko Bujađić. Svakako se vidimo i zahvaljujemo i sagovorniku i ostala dešavanja ćemo pratiti u narednih 5 dana. Svakako završetak MOSI igara je u nedelju 8. jula 2018. godine.
kao jedan od 3 osnivača Mosija i njihov najuspešniji učesnik do sada, učinio je sve kako bi po 7. put bio dobar domaćin igara koje su postale simbol sporta i mladosti grada. Naši sportisti spremni su za svečani defile gradova i opština, učesnica 55. Mosi Priboj 2018, koji po tradiciji otvara pobednička ekipa sa prethodnih igara, i zato dajte gromoglasan aplauz za ekipu Pljevalja. Prošlogodišnji pobednik u generalnom plasmanu, izvanredni domaćin 54. Mosi Pljevlja 2017. Pljevlja su grad na severu Crne Gore, a na samoj tromeđini s Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Kroz grad protiču rijeke Čekotina, Breznica i Vezišnica, a ispod planine Ljubišnje. Opština Pljevlja je 3. po veličini u Crnoj Gori, nakon Podgorice i Ničića. Prostire se na 1346 km² i broji oko 30.000 stanovnika. Pljevlja su proslavili rukometaše u novoj istoriji fudbaleri Rudara, koji je najtrofejniji klub u Crne Gore. Od imena treba spomenuti Smaja Čengića, koji je jedan od najboljih rukometaša svih vremena, Braneša Atletičara, koji je bio učesnik olimpijade u Simeju. Tu su i braća Peruničić, Nenad i Predrag, koji su ponikli u gradu pod Golubinjom, a za njihovo rukometno umijeće čulo se širom Evrope. Sportska ekipa Pljevalja ove godine u Priboju broji 185 učesnika. Jedan veliki aplauz za ekipu Arilja. Arilja je grad dugi istorije sa tragovima života još perioda praistorije.
Gusinje, Petnica, nova opština na severoistoku Crne Gore, broj oko 7000 stanovnika. Plužine su izrepljene veliki broj poznatih sportista, neke njih koji su svojih prostora: Bogdan Bogdanović, Bojan Dubljević, Vladimir Joković. Novogodišnji nos igrama opštine Plužine predstavlja 27 sportista. Četvrta, reka Janga, gde sa Petogapline prolazi kroz Radicu i tanki Slapu. Verski turizam je izuzetno zastupljen. Crkva Presvete Bogorodice Čajničke najrušija metafora ovog mesta. Ikona pred kojom se dešavala. Dame i gospodo, pozdravimo najjačim aplauzom volontere, rekordere. Sve što su dali nemeli doprinos i energiju organizacije 55. MOSI. Pribojski volonteri su sa 166 učesnika apsolutni rekorderi igara po broju angažovanih mladih ljudi u promociji sporta i mladosti svog rada. Mladost i budućnost Priboja, volonteri 55. MOSI, bravo! Dame i gospodo, velikim aplauzom pozdravimo sportiste domaćina opština Priboj. Opština Priboj se nalazi u zapadnoj Srbije, promeđi Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i administrativno pripada Zlatiborskom okrugu. Prema posljednjem popisu opština broji 27.133 stanovnika. Sam grad ima skoro 15.000 stanovnika i smešten je u Rimskoj kotlini u dužini od 6 km, u kompaktnu celinu sa naprednom arhitektonskim rešenjima koje ga čine najurbanijim i najmodernijim centrom u široj regiji. Ostatak opštine čini očaravajuća priroda oslikana raznolikostima svih tipova flore i faune u jednom od najkompleksnijih predatih klimatskih univerziteta kod nas. Zbog izdašne prirode, termalnih izvora i ljute bakra, Pribojski kraj je bio naseljen pre više od 7000 godina i još od praistorice se stavao svetski vrh zajednica koji su počele topljenjem i eksploatacijom metala u jednom od 3 najstarija rudnika u Evropi, rudniku savlanog baka Jarmovac kod Priboja. Svoju sledeću svetlu promociju u Priboj beleži 1153. godine, kada araganski geograf Ali Prizi na kartu sveta ucrtala Pribojsku banju, unutrašnji grad Banija Prvina. Upravo ovdje na prostoru stare Raške Polena nastoji prva srpska država koja u vreme Nemanjića doživjela svoj državni duhovni procvat sa preko 100 crkava, manastira i uzrećenih gradova. U manastiru Svetom Nikole u Pribojskoj banji 1219. godine Sveti Sava postavlja prvo od 6 episkopskih stolica, tek od samostaljenje Srpske pravoslavne crkve kao i centar. Reprezentativka ugled Srbije u borbama nosila crnog pojasa na Mosiju Pljevljima u pojedinačnoj konkurenciji osvojila srebrnu medalju u borbama i 2 bronzane u ekipnoj konkurenciji u katama i borbama. U 2017. godini Elena je osvojila 17 medalja, od toga 11 zlatih, 2 srebrne i 5 bronzanih. Danijela Milinković, rođena 2003. godine u Priboju, ove godine je završila osnovnu školu Desanka Maksimović kao Vukovac i prvak Zlatiborskog okruga iz geografije i učesnik državnog takmičenja. Najveći uspjeh u šahu je osvojila prvo mesto na sportskim igrama mladih. Pored šaha trenira i odbojku. Boriša Šalipur, rođen 83. u Priboju, i Lazar Tanasijević, član atletskog kluba HAP,
bacač koplja i šestruki osvajač zlatnih, srebrnih i bronzernih medalja na prvenstvenoj kupovima Srbije. Stefan Čuković, šampion Bosne i Hercegovine, diktira tempo. Goran Stanišić, evo ga na drugoj poziciji, šampion Srbije iz Užice. Celovac, Divić, Đuđić, Ajdarević. Drugi, Stefan Čuković treći. Kakva trka, kakav finiš. Jesam umorio? Naravno da jesam. Ovo je bila jedna od najljepših trka koje smo mogli vidjeti na ovim šampionatima, na nekakvim igrama gdje ti lagano dobijaš. Kako si okarakterisao današnju trku, večerašnju? Pa mogu reći da je trka izuzetno bila dosta dobra, s obzirom da me satnica išla ranije nego što smo mislili. Malo nas je poremetilo kod zagrijavanja, pa smo malo nespremni ušli u trci. Zadnji krug je bio dosta zanimljiv, pogotovo za publiku. Trka sa Nemanjom Celovcem bila je uzbudljiva do zadnjeg metra. Mogu reći da sam zadovoljan ovom trkom. S obzirom da me očekuje svetsko prvenstvo, došao sam da ispoštujem svoj grad, svoje ljude i da istrčim pred njima. Donio si prvu medalju u svom gradu i prvu medalju na 55. Mostovim igrama, što je veliki, ajde da kažem, za nas koji pratimo veliki uspjeh. Hvala tebi veliko i kaži mi, jer imaš još obaveza na 55. Mostovim igrama. Hvala i vama. Naravno da imam, već sutra me očekuje trka na 800 metara, gdje ću pokušati da istrčim dobro i da se borim za visok plasman. Hvala ti veliko, pa očekujemo sutra ako bude medalja da nam se ponovo priključiš. Hvala i vama, naravno da može. Hvala ti veliko, šampione! Hvala. Ja se samo malo ne mogu ništa, da znaš, to ćeš ti... Prva trka na 800 metara, Inter napred odmah Marija Stambolić protiv Almela Terzića. Almela Terzić ove sezone 2.06 premestice Fontana. Čestitam na jednoj izuzetno dobroj trci, na tvom uspjehu i drugoj zlatnoj medalji tvom gradu. Kako si vidjela današnju trku i zlatnoj medalji iz Priboja koja ide za Novi Pazar? Iskreno vam kažem, čak tada kad sam startovala na olimpijskim igrama i svjetskom prvenstvu nisam imala tremu kao u svom rodnom kraju. Drago mi je bilo što sam po prvi put trčala ovdje 800 metara, drago mi je što su dobili stazu. Zahvaljujem se svima koji su došli, trčali protiv mene i navijali. Imam još jedno pitanje, ti si rođena u Priboju, je li tako? Naravno, rekla sam. Kako se ti osjećaš u Priboju, a trčiš u gradu u kome si rođena, a živiš u Novom Pazaru, radiš mnogo za Novi Pazar? Pa, naravno, kao što sam malo pre rekla, jako sam bila pozitivno uzbuđenja. Također ja sam živjela i tada i na Zabrinci i malo u Prijepolje, tako da gdje god da nastupam u nekim našim krajevima i uvijek se osjećam jako pozitivno i pod nekom posebnom tremom.
Na kraju čestitke i samo jedna kratka informacija. Jel imaš obaveza još na 55. Mosijim igrama? Šta je očekivati u narednih danima, naravno prije onih velikih internacionalnih obaveza? Sada, meni su već počele pripreme za prvenstvo Evrope, tako da sam ja došla iz punog treninga, nisam ni odmarala. Nastavljam sa pripremama, a ujedno trčeću i prvenstvo države u Srbiji. Sad za 3 dana čak. Znači, završila si svoju obavezu što se tiče 55. Mosi igara. Nastupat ću na 400 metara, mada to nije moja disciplina, ali ipak sam mislila da startujem kako bi poboljšala svoju brzinu. Naravno, ako bude uspjeh, a bit će ako Bog da, možemo se još jednom čuti, naravno. Pa, pokušat ću sutra. Hvala ti veliko. I vama. Puno sreće. Hvala. Drugo mjesto, srebrna medalja Marija Stambolić Ivanjica. I šampionka, zlatna medalja Amela Terzić, Novi Pazar. Počinje drugo poluvreme utakmice Priboj-Požega. Posle prvih 45 minuta Priboj vodi sa 1:0.